oči. Aj, dobro večer u kuću. Ima li neke ovdana? Dopecali se, došli se, bili se da imaš kuću. A? Zamočalo gi oči, guzic. Koja si mu ripati? Ajmiš. Te u glavu se jebe. Ima li mi ga negdje ovdana s tim boke na mene? Boke! Lepo, na noge ne možda stojiš, u kapku mu jebem, kapka te otruva. Šta hoćete vi od mene, gospođo? I ko ste zapravo vi? Ja sam pitao, gdje je moj sin Boke? A vas ne poznajem i nemoj da me čikate i da vi me, jer može da dođe do tuče. Ja, gdje je ovdje ziplavnik? I u kuću ste uradio bovenijama. Nemoj da me gurate, gospođo, jer... Ne, ja vas ne diram. Ruke k sebi, odbi. Majkicu, i s levu i s desnu da ja prekrstim ti s noge, nemoj si mi daše tako u sobu mrtav da ideš. Odo ja da se spijem na ovoj da gledam ne mogu. Ajde, gospođo Karakonđo, lepo povodila, ja ću te vašu metru i da ne izazivate ovdje na kangu, polako vaše odaje tamo u njel, gdje ideš, aj polako, a to je genezu u glavu što ima, taj kvačke da zastaviš, jebem ti mu dao.